Aya ni amashusho yagiye akwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, amashusho agaragaza Abanyamulenge bagiye mu gihugu cy'u Burundi gushimira Perezida Ndayishimiye, bamushimira ko ntako atagize ngo abarinde, nubwo byagiye bikorwa mu nkokora na Perezida w'u Rwanda cyangwa se na Leta y'u Rwanda, aho bavuga ko ari nayo yakomeje gushoza urugamba muri Leta ya Congo ndetse igashozayo n'ubwicanyi bukomeye cyane buri gukorerwa Abanyamulenge. Aya mashusho yagiye akunda kugaragara hirya no hino, aba Banyamulenge ngo biyise itsinda ry'Abanyamulenge baharanira uburenganzira bwabo, ariko nanone biha izina ryitwa Banyamulenge Advocacy Association, ariko nanone bakavuga ko iri tsinda ritazwi, iri tsinda ryaba ryariromoye ku rindi rikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse rikaba rizwi na Kongere y'Abanyamerika, iri ngiri rikaba ryaranicaranye na Kongere y'Abanyamerika biga ku byitwa i Washington, amasezerano cyangwa se ya Washington bayigaho, basobanura uburyo ki aya masezerano yaba atarashyizwe mu bikorwa ndetse bareba n'impamvu yaba atarashyizwe mu bikorwa. Aba Banyamulenge bari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kugaruka kuri aya mashusho agaragaza ubugwari bwa bene wabo cyangwa se abo bavuga ko ari Abanyamulenge bagenzi babo, bavuga ko baje gushimira Perezida Ndayishimiye ndetse na Leta ya Congo ko nta kibatwaye, baje babinenga cyane babivuga mu magambo agiye atandukanye, bose bagenda bandika ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko batewe ubwoba n'agahinda gakomeye kubera ko Abanyamulenge bagenzi babo batangiye kujya babavaho bashatse kwigira ba mpemuke ndamuke, bitewe n'uko bo bashaka gufata kuri aya mafaranga ari kugenda akwirakwizwa na Leta ya Congo kugira ngo igwize ababaharanira cyangwa se abakomeza kugenda babatera ingabo mu bitugu kugira ngo ubwicanyi bari gukorera muri iyi Leta ya Congo bwere kugaragara. Bamwe bagiye bagaruka ku ijambo ryavuzwe n'umuyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, aho bavuze bati birababaje kuba hari abari kuba ba mpemuke ndamuke kugira ngo bakunde bagirirwe icyizere na Leta ya Congo, bakiyomora ku Banyamulenge bagenzi babo birengagije ko hari abagore n'abana bari kwicwa abandi bagafatwa ku ngufu ku buryo buteye akababaro kanini cyane. Ibi byagarutswe kandi n'iyi gurupe yari muri Kongere yo muri Amerika, iyi gurupe ni gurupe isanzwe izwi cyane, gurupe yitwa Amahoro Peace Academy. Iyi Amahoro Peace isanzwe n'ubundi ikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje kugenda igaragaza byinshi bigiye bitandukanye kuri aya mashusho yagiye asakara Abanyamulenge bagenzi babo bari muri Congo, aho bavuze bati ese birengagije uko Abanyamulenge bagenzi babo kuva kera cyane bakomeje kugenda batotezwa, bakirukanwa, bakicwa, abandi bagatwikwa, abandi bakaribwa. Ese birengagije ukuntu abari muri za Masisi bahavuye bakagenda, n'abari mu bice bitandukanye bya Congo baturatujwe bakagenda, bakaba batakibarizwa mu byabo. Ibi byababaje Abanyamulenge bose aho bagiye bahereye hirya no hino mu gihugu cya Congo, kuko bo batarabona n'uburyo bwo kuba bava mu gihugu babe bahunga intambara iri kugenda ibarya isata burengeye kubera ibiri gukorerwa hariya muri Leta ya Congo, aho biri kugenda bifata urundi rwego, jenoside iri kugenda ifata urundi rwego, ariko Abanyamulenge bagenzi babo ntibashyigikirane ngo bagaragaze akarengane bari gukorerwa, ahubwo bamwe bakibera ba bihemu cyangwa se ba mpemuke ndamuke. Ibi byagarutsweho na Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, aho yasubije aba Banyamulenge biyise Abanyamulenge Association. Aba ngaba kandi ni bamwe mu bakomeje kugenda basubiza ibyagiye bibavugwaho. Aya ni amagambo yaje kugarukaho nanone n'uwaje kubasubiza uyu muyobozi w'igihugu cy'u Rwanda uhagarariye ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe, aho waje kumusubiza ku bakurikiranye imbuga nkoranyambaga ze, yavuze ati icya mbere nibazirikane uko Abanyamulenge bicwa, ikindi cya kabiri bazirikane uko byatangiye, uko byakomeje n'ukuntu bakomeje kugenda birukanwa, Leta y'u Burundi ikaza ishyigikira Perezida wa Congo, uburyo yakomezaga kugenda avuga ko ibi bigomba gukomeza kugeza igihe Abanyamulenge bagomba kuba batakibarizwa mu gihugu cya Congo. Uyu nguyu kandi nawe yasubijwe n'abandi bari hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bavuze bati mu by'ukuri biteye agahinda, biteye ubwoba kuba hari abadaha agaciro amaraso y'Abanyamulenge bagenzi babo ngo baharanire amahoro ndetse no kurenganurwa.
Ibi bikaba biterwa no gukunda indamu no kuba ba mpemukendamuke. Mu by'ukuri byaje kuba bigarukwaho n'imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bibaza bati ese ko intambara muri Congo irushaho gufata urundi rwego, abandi nabo bakaba barushaho kugenda babitera umugongo. Ibi byaba bishatse kuvuga iki? Ibi byabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu, aho Amahoro Peace Association bari muri kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baharanira kugira ngo barebe ese amasezerano ya Washington yaba yarashyizwe mu bikorwa, ese ko atashyizwe mu bikorwa yaba yarishwe nande, ese ni izihe mbogamizi yagize? Usibye ko bavuze bati twakumwe mu nkokora n'ikirere ubwo kitagendaga neza, impuzanzira ntizikorwe neza, bikagera ku rwego bamwe batabasha kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu bitewe n'uko interineti itagendaga neza. Aba bavuga ko aba ngaba biyise Banyamulenge Advocacy, bahoze mu itsinda rya Mahoro Peace Academy cyangwa se Peace Association, bahozemo gusa hari byinshi batigeze bumvikanaho. Hari byinshi batigeze bahuzaho bituma aba ngaba biyise Abanyamulenge Association bavaho bakajya gushinga gurupe yabo. Iyi gurupe niyo itarigeze ihuza nabo ndetse itangira amatwara yo kubarwanya no gushaka kwigaragaza nk'inyangamugayo kuri Leta ya Congo ndetse no kuri Leta y'u Burundi, ari nabo bafashe urugendo rukomeye cyane bajya kwa Evariste Ndayishimiye. Uru rugendo ruje rukurikirwa n'urwo Minisitiri w'itangazamakuru w'igihugu cya Congo yaje kubakorera mu gihugu cya Canada, aho yahuye ndetse n'iri tsinda bakaganira ku buryo bukomeye cyane, aho binavuga ko yaba yarakoresheje umutungo w'igihugu ashishikariza bamwe kwiyunga ku gihugu cyabo cyangwa se ku mpinduramatwara yabo yo kumva ko bagomba kugendana nabo ndetse bagahuza ku mvugo imwe ivuga ko Abanyamulenge nta kibazo bafite, ahubwo ikibazo kiri ku Rwanda rwashoje intambara mu gihugu cya Congo. Mu by'ukuri bikomeje kugenda bitera ubwoba, bakibaza ngo ese niba Abanyamulenge ibyo bakorerwa bamwe batabizi cyangwa se bakaba babizi bakabirenza ingohe, biraza gufata uruhe rwego noneho? Bigiye gukomera, aho muri Masisi abagore barenga ibihumbi 13 bamaze gufatwa ku ngufu, abandi bakicwa, abana bari kwicwa. Ibi bikaba birenzwe amaso. Kandi bikaba birenzwe amaso na bagenzi babo cyangwa se abakagombye kubarwanira ishyaka. Reka mbashimire ko twabanye, nshimire mwe mwese mwakoze subscribe kuri iyi channel. Reka mbashimire ko mugiye gukora like, mukaba mugiye kudushyigikira. Reka tubashimire ko twabanye muri